Të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të medjave. Procesi i votimit për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale u zhvillua përgjithsisht në atmosferë të qetë dhe demokratike në të gjitha komunat ku sot u votua, përfshirë edhe ato ku garoi koalicioni Vlen. Sipas informacioneve nga terreni, procesi i votimit është zhvilluar pa ndonjë parregullsi dhe në frymë të përgjegjësisë qytetare. Vlen shpreh mirënjohje për të gjithë qytetarët që sot ushtruan të drejtën e tyre të votës me qetësi dhe dinjitet, duke dëshmuar në këtë mënyrë kulturë të lartë demokratike. Njëherësh, presim nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve që faza e mbylljes dhe numërimit të votave të zhvillohet ashtu si në rrethin e parë, me transparencë të plotë, saktësi dhe profesionalizëm në përputhje me ligjin dhe me vullnetin e qytetarëve. Sipas vlerësimeve tona, kandidatët e koalicionit Vlen kanë marrë mbështetje të gjerë në të gjitha komunat ku garojnë dhe presim rezultate që do ta konfirmojnë këtë besim. Vlen do të vazhdojë të ndjekë me kujdes procesin deri në shpalljen e rezultateve përfundimtare dhe mbetet e përkushtuar drejt zgjedhjeve të ndershme, respektimit të çdo vote dhe forcimit të besimit në proceset demokratike. Sega i nam makedonski. Poštovani građani, poštovani predstavnici na mediumite. Procesот na glasanje во вториот круг од локалните избори во целина се одвиваше во мирна и демократска атмосфера во сите општини во кои денес се одржа гласањето, вклучително и во општините каде што учествуваше коалицијата Влен. Според информациите од теренот, процесот на гласање се одвиваше без никакви неправилности и во дуот на граѓанската одговорност. Влен изразува благодарност до сите граѓани кои денес го остварија своето избирачко право мирно и достоинствено, покажувајќи на тој начин висока демократска култура. Истовремено, очекуваме од Државната изборна комисија фазата на затварање и броење на гласовите да се спроведе како и во првиот круг со целосна транспарентност, точност и професионализам во согласност со законот и со волјата на граѓаните. Според нашите информации од теренот, кандидатите на коалицијата Влен добија широка поддршка во сите општини каде што настапуваат и очекуваме резултати кои ќе ја потврдат таа доверба. Влен ќе продолжи внимателно да го следи процесот до објавувањето на конечните резултати и останува посветен на фер избори, почитување на секој глас и зајакнување на довербата во демократските процеси. Благодарам. Nëse keni pyetje. Zotëri Sulejmani, kur mund pritet rezultatet e para ti shpalosni? Tash sapo janë mbyllur kutitë e votimit, qendra jonë analitike edhe shtabi qendror i koalicionit Vlen vetëm se kanë filluar të grumbullojnë informatat nga vëzhguesit tanë dhe komisionerët në për vend votime dhe presim për një periudhë kohore diku një orë gjys, maksimumi 2 që t'i kemi edhe rezultatet finale. Значи, прашањето во врска со очекувањата, кога очекувате резултатите да бидат објавени. Значи, ние сме во ностоп во контакт со комисионерите во избирачките места. Сега штабот на Влен и аналитичкиот состав што го имаме во склоп на штабот ќе ги обработат сите информации кои што ќе ги добијат и мислам дека за час и пол или 2 часа ќе имаме конкретни резултати. Благодарам, фалидерите.